Este es el tiempo. Jesús. Declaramos Jesús. con todo lo que somos, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Escucha en el cielo. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza Vamos, iglesia. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Aleluya, gloria sea al Señor. El salmista dijo: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en él. ¿Cuántos dicen amén? Y para comenzar inmediatamente le vamos a pedir a nuestro pastor Gabriel
que pase de este lugar, nos dirija en oración. El Señor bendiga al pastor Gabriel. Buen día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Hoy teniendo ese culto unidos ante ti, ante tu presencia, Señor. Hace 2000 años, tú en la cruz, en Monte Calvario, derramaste la sangre preciosa. Por tu sangre preciosa, nosotros recibimos la salvación tan grande, Amén. la vida eterna, Señor. Sí, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Única razón que podemos alabar a Dios, que glorificar a Dios, es tu muerte, tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Nosotros no podemos tener ninguna condición, ninguna dignidad para ser llamado tu Hijo. Sí, Señor. Solamente por tu gracia y misericordia, Señor. Esta vez Dios les bendiga a todos los que están aquí presentes. Sí, Señor. A través de la palabra del siervo de Dios, como nuestro corazón también sea conectado con el corazón de Dios. Señor, cualquier problema tenga, cualquier dificultad tenga, aquí ante tu presencia, la palabra de Dios, delante de tu presencia todo sea solucionado. Amén. Por favor, Dios les bendiga. Gracias, Padre. Señor, la palabra de Dios a través de tu siervo, cuando se hace predicado, también se haga plantado en nuestro corazón, Amén, Señor. quitando toda nuestra angustia, Amén. quitando toda nuestra inseguridad, que nos permita tener certeza de la fe. Dios les bendiga. Gracias. Te damos gracias. Sea honrado tu nombre, glorificado tu nombre a través de nuestro culto unido, Señor. Te glorificamos, te agradecemos por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, Pastor Gabriel. Damos un gran aplauso al Señor y le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pueden tomar su lugar y solamente quiero preguntar cuántas personas nos visitan del ministerio de la misión Buenas Nuevas. ¿Cuántos nos visitan? ¿Se pueden poner de pie? Por favor, los que nos visitan de la misión Buenas Nuevas. Y les damos un aplauso a nuestros hermanos y pastores. Vienen pastores de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia. Así que bienvenido, y de Corea también. Pueden tomar su lugar. Y ahora quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Alguien se puede poner de pie, por favor? Y decirnos su nombre. Carmen, ¿quién más? Por primera vez. ¿Sí hay alguien más que viene por...? Aquí está. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Hardy. Bien, damos un aplauso a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Estamos muy contentos, muy agradecidos de parte de Dios, que Dios nos haya dado la oportunidad de poder facilitar nuestras instalaciones a favor de la misión Buenas Nuevas. A nuestro pastor Juan Kim, muchas gracias, pastor, por darnos la oportunidad de servir al Señor. Decimos que la visión de la iglesia es amar a las personas con amor y sentido de familia, pero si nunca demostramos eso, entonces queda solamente en una frase. Pero cuando demostramos el amor a través de hechos, significa que estamos haciendo la tarea. Bien, gracias al Señor. Y ahora recibimos a nuestro pastor en este lugar, al pastor Moon Jin, que viene directamente de Corea. Lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Es una satisfacción poder tener a nuestros pastores acá. No sé si es primera vez que estaban acá en Chile, pero por lo menos aquí en nuestra iglesia sí lo es. Pastor, Dios le bendiga.
Komaha walisumwa aka kuchunaka istitanoha. Walit aklit nihupanakataki. Nayaha hotwa kaisa Korea marca uksata. Komaha ayus pagar taraktua aka iglesia irpi uparu. Walraki nayak kuchista mahana Dios Dios pagar asina. Komaha uylar tañaniwa ka Romanos libro. Romanos ka libro uylar tañane kaurasana. Akamsiwa no ya tiraktanwa leyek kitinakatek u kaliene campi kanakaru parli taqachani amuki hanyapataki kamat taqe hakir hakanakaste diosan maldicionapar puriña pataki no komaha masur kamawa hiwasanakaja diosan gapiatekta naka lugarana komaha churo hawal hani nakaragyo purtan hapta no kunateja domingo urua diosanaron kapa istaña kwata komahama pusitunka pachanakawa hiwasaja diosanaron kapa paltas ñane kaurosana komaha hiwasaja paltaña niwa Jesucristo hupkata como Hayus Pagara, Tapatamata. Acá Romano Libronja Palaskiwa. Hiwasaja yatanwa kunateja acá kamachinakaja palki ukaja paliwa kitinakateja pokasapki hipanakataki. Diosawa churstoa ka kamachina kunat sa churpachaista hiwasanakaro aka leyinakja diosan kamachinakapja walja kenakarakiwa yantapji pokerista sasina ukampis aka orak pachanaja hanipuni umainisa pokite aka diosan kamachinakapja ukamaste akali han pukan hamakchi kwak kun takisa diosa apayan pachaiste husanakaro ukpi churon hayatek tañane ha kaurasan ha ukamaja wasaja kun sanchmuni le uk yatek tañane churuna kunabachite wasaj usunt tan kothaniyat stan kunat usutak tan kwaja hanipi ma necesidad utkiteja ka kuyan utaro sarañasa
Kunasa teja mainik usunt kiko haniwiat kiti uka usoha kau kachamane kiti uka. Dios au kija ukapash para kipi hiwasariati chen monostoja kau ka peligrosos aka huchaja uka. Ukatpi akali nakapenostoja Dios saja kunateja taqi kunasa diatis nya pataki kumaha hakeneka haniwat kiti kau karos sarapki ukha haniu kunha peligroso ki uksiatip karakiti ukpi Dios saja hiwasan karo amuita anya monapostoja kumaha aka kamachina kahiski kwaha ukanagaha apa entawa taqini amuk tapkanya pataki ka uronha ako na bateha ka hanchisaro ma cancer usumant ki kwa hanipi amuyas tante ha kwat haniwa kolyen utarosa pur tanyat tante ukapach para kipi tak pachaneha hiwasan ka chui masan ha utki ha huchaneka ukampis hanipi hakneka hayat kite ha kau ha peligrosos aka huchaka ukha hanio hakneka ha infierno sarkanite hanwal lorata nakapatha kunat sarap haneha kunate ha huchani puni utakisa yuroktan ha kapachan ha ukatpi Diosan tari pawi ukang katan khatak pachakinagaha kunate hakinagah haniwa yatip kiti ukam huchanitap ha ukatpi akalenak ha apayan sto ha untanya sataki huchanaka aka huchanaka ha akal kamachinaka ha apayan stoa hucha untanya taki kuna betaja hiwasaj kalir mistan khwalja qena kampiwa unihastan yaqibanaka khalar asisa como sarna qasibki yaqibanagasti trabajo ro saranta sibkaraki qol qigana siri ukampisa uka haqina kateja aka romanos 3:19 ukha yatip haspa ulyart aphaspa kwa hupanaga paspa kunhamti sarapki khomagit sarasip kaspa hupanaga hanit akalugar purt anip karakispa hupanaga Diosan arunakap hanit istkarakispa aka Biblia pi Diosan arunakapa aka Biblia kipuniwa hiwasanakaro unyasta istaspa kunteh Diosaja hiwasanakaro sañmunkstukha ukamaha aka GPS ukti unyahatasnan ukwanha unyista istu kaukin hamti saranya ki aikha ukamaha aka Biblia ha ukapash para kipi ikwa GPS kaspasa ikwamao hiwasanakatakeha kau karosa hiwasa hasarastan uks unyesta erakstua ukatpi aka qillqatanakaja seja kunabajteja chuymaman huchaj utkchikwaja infierno kipne humar suyastamsasaja Diosaj walpi hiwasaroja monasistoja ukatpi Diosaja hanmunkiteja nikit mainis infiernor sarañapja Diosan chuymapasti takpachaqinakaja alaqpacharaman thaspa ukam amuyune hupaja
Hupaja haniu yakakasta utkiti sinos yatichaña hiwasanakaro kun hamsa alaqpachar mantsanauk. Aka kamachinakja apayan stupi huchanak untanya takiki hiwasanakan. Ukatpi hupaja aka hupam chica maestra esto. Kamaja diosana chuimapaja. Ular tas kekinyane ka patung kataka Chikpachan sahaniu kitisa ukaliyirham sarna katapat laikoh diosan nairakatanha katokatakaniti siwako. Kamaha kamsan shmone kaha hiwasa akalih apayansto amuit asinya sataki kunasa huchaka uka amuit asinya sataki apayansto. Kamaha walhani nakaka huchani phatap kausawa diusat hayanki siwaka qilqatan ka. Kamaha inachu satakwa hupanakaha qomachataqa esas qilqtatarkiwaka bibliana. Walhanaka uliat apharakta ka Romanos capítulo 3, 23 kun saski kunak. Pero walhaninaka uhaniat karakit kamsisa patung kapusini akakauka. Aka patung kapusini akan hapaliwa suma cekahakinekata. Ka 23 halja hiski kuanaja diosan taripawi taipinki kuanakawa kuampisa ka 24 naja kitina kasa qomachataji hupanakarorakowa arjaisto 23 ukaja huchaninakarowa arjai aka 23 ukwanaja unista estoa taqe haqenakawa huchanik ti aikwa unista esto kuanaja ukamaja humanaka haqenaga tawa no taqe haqenaka sasqilqtatawa aka biblianja hanipuni umainisa katqasalwaskiti taqpacha haqenaka sasakwam qilqtatawa aka biblianja Kachakina huchanak hucha causawa diosa tayar stata presiwa. Campisa aka 24 cuando kamsisa. Veinticuatro no hasiwa. Ucampisa diosa hupan hacha munasinya panja inach usatua katok gestu Jesucriston tokwa hiwasanakaro Cristo. Aka 24 ukaja huchanina campio palaski ukamaja aka 24 ukasti aski hakana campirakio palaski lo 24 aski hakana katua pali akanpi amoisnak kaukasa alakpach markaja kumaraki infierno ukaja Aka 23 ukanaja palsto kitina casa infierno cercano con caro. Ukampisa 24 ukanaja arjayarakstua kitina casa alakpacha marcaro mancarne con caro. Kiti hakana deja aka versículo 23 ukan huchani ipkan hopanaga kutjepe aka 24 naja qoma chiqa hakana caro. Mahayatati kuns Dios akwale hachalurau lori kuka Mahayatati ka ukrinisa wale hachalurawe aka urak lorat sipansa huchan hakinakaha
suma chiqa aski haqir kutri ukawa wali hach'aluraweja kun hamaraki komaste ma huchararasti q'uma haqiru tukuspasti akan hakamsisa linak poqi ukwat q'uma siti hankwaj wali diosaro maisi ukwat q'uma sicha kamsisa ka qillqatan kanha kun hamaraki ma hucharar haqasti justo santo comartuk este acá biblianpi qillqtataskija ullat añani versículo 24 ukampisa diosaj hupan hach'amuna siñapanja inach'usatua katoqistu Jesucristo toqe hiwasanakaro qhispia rakisto siwa ukamaja ma hucharar haqiqa diosan mona siñapatpi q'uma aski haqiru tukjeja kun jamas kuaja diosan mona siñapata hani sumar suñpuirtis ukapi acá 24 qillqt'atakipi ukawa más respuesta hiwasanakataki ma hucharar haqiqa aski haqir tukjeja akwaja Jesucriston hiwayp toqiwa ukamaja maha muqt'awinaka untañani kunapachataqa Jesucristoja cruzana ch'akatatakan ukapi hiwasanakaros aski haqiptayqstoja wal orktana hanko wali sumaluranek lurtan ukata apachati hiwasaqa suma haqirtuktanja haniwa aka Jesucristo cruzana hiwi ukwat hama hiwasanakaja aski q'uma haqirituktayatajtana upaqa hiwasanakan huchanakas laykupi ukwan hiwija hiwasanakaro tuktayaqañataki aski haqiru ukatpi hupaqa katatrakiaq wastatsa hupawa taqi huchanakasatsa paqt'araki ukhamaraki justo haqinakaros tuktayaqaraksto kun hamsa ma huchan haqiqa aski haqir tuktjeja aka diosan hiwayp toqipi hupaqa aski haqiru tuktjeja aka kun hamteja Jesucristo cruzan hiwki ukapi ma qananchaweja kun hamsa huchanakasqa apaqqiwaja hupan haktawi pasti sañ monarquiwa hiwasaqa q'umaqtanwa uka walhaqinakawajani huparo iyawasañ manapkarakiti ukampisa walhaqinakapi aka patunka kimsan jalhanaja ukaruki kirasqapjeja upanakaja siempre pone arsupjinayaj huchan haqit asesina upanaka hanipi sumuintkiteja ka diosan aruanakapqa ukat jama ukam arusipje ukamaja aka 21 jalja unjañani ukampi sichaja ley maizar apumuchus apanukusaj yatanwa kunatej diosaj hiwasanakaroq aski haqir katoqisto kunatz kamsi Jesucristo kawsapi Jesucristowa hiwasaro askir tuktayaqsto humaq yatati kunaros Jesucristo hutki aka oraqaruqa kunatz hiupacha cruzana hupaja hiwasanakaruq q'umachañataki aski haqir tukuyañataki hupaq hiwa diosan wawapa ñatsataki hupaq hiwaraki hupaqa hiwewa infiernota cieloro apkatañataki
Ukatakio Jesucristo hiwi aka uraqana. Akamsisa humaqa qomasan aski haqiqtati kunhamata humaqa aski haqiqta Jesucristo hiwawi toqiu humaqa aski haqiqta akanaqa machk'a lurawi haqin lurawi paqa unstiti hanipuri machk'a haqin lurawi pas unskiti haqin lurawi patiqa akan unstas paka qillqatangan kwaqa haniu wali kaspati haniu kwa mawaqt'awi kaspati inach'usatak puniwa Diosaqa aski haqirtuk t'ayqsto Jesucristo hiwawi toqe wali musparkaya puniwa aka adios awkiqa qawqawrun sa aka pachqa hupaqa kri soqta urunwa kunha mata hupaqa arsusa kiwa aka uraqinaqa utqay hupaqa arsuwa qanaq utqpan sas ukat qanaq utqakinwa ukapi wali musparkaya wasanagataqeqa hupaqa arsusa kipi taqikun saluranja ukamaqa aka hucharar haqiqa aski haqirtukqi ukaqa kunhamraki hupaste ma hucharar haqiste aski haqiritukqi ukapi wale hach'amusparkay lurawiqa kunatsa aka pachka lurkiqa Diosaqa ukaqa arsutap toqikiwa ukampis huchana kasqa haniu arsusaki apaqañ puirkanti aski haqir tukuyaña haniu arsusaki puirkanti kun hankuasti kunhamaraki aski haqir tukuysto kunateqa mas hapa yuqapi aka uraqiro kitaneqa hanchirtuk t'ata hupapi hiwiqa wali t'aqisisina ka cruzanaqa ukapi hiwasanakaroqa huchana kas apaqsto q'umachqta ukatpi hiwasaqa aski haqiqtanaqa ukapi wali hach'amusparkay lurawiqa akamundo uraq lurat sipansa kitita hucharara aski haqirtukqi ukawa wali hach'ay lurariqa ukapi wali musparkay lurawiqa pir haqirqa haniu sumuk ist'apkiti wali hach'a lurawi puniwa ka kunteqa Diosaqa lurki hiwasanakataki ukaqa kamarki hiwasanakaqa wali waqt'awinakas katoqtan yaqipanaqa wali Diosat maysisa qullqis katuqapqaraki yaqipanaqa Dios untasasa qullashipqarakikuna usunakatsa amuysnawa Diosana waqt'awipawsa sina pero kawkriniraki wali hach'aw Diosana waqt'awipaste hiwasanakaqa q'umachataqta huchanakatwa ukawa wali hach'a Diosan lurawipaqa ma haqiqa infierno saraskana pero ichaqa alaqpachimarkaro manthaspa hanitkuq wali hach'amusparkan lurawiki ama supayan wawapakasinqa Diosan wawapaqi ichaqa ukaqa hanit wali hach'a lurawiki ukapi wali hach'a lurawiqa aka uraq pachatsipansa ukamaqa ya ukamaqa ullart'askakiñani aka Diosan aronakapqa Gálatas librona
Kimsir taqa tunka kimsani taqaraki ukullar apanyani kamsisa manaka haullar aphasma utana kamanaha aka qillqatana kanaha kamsisa kitite ha aka ma cruzar warkataki kwa han wale haqi untatawa sasina naira pachanakana aka Roma markana kitite ha cruzar chakataski kwa wali han wali punin wa haqina katake kitina kateja wali han wali haqna gagan ukana karo kipi aka cruzaroja chakatapana ukam hiwaya phan kwatimponja cruzan hiwanya pi wali takisisa hiwanya ukaja pero Jesucristo au quizá han huchaniwa hupaja uka cruzanja hiwana Kachwilap sa wara si wayaraki kwa cruzanha ukan wahi upaha ukat ha upaha arsun wa aka hatu kuyata wasasa kunat sa kum ars pacha aka diusan arun kapan hasiwa Cristo pi ta ke huchanakat ha qomachsto khasasa o qilqta taske ka diusan arun kapan ha Takit akasiyaw yinakhat akisinya saan wa hiwasanaka ukampisa Jesucristo wa paspahan chiparo katoke hiwasanak laiko ukalu rawin pepi hupaha hiwasanagaro qomachstoha aka taqi huchanakatha aka leyetsa liber haraksto hiwasanagaro kunasa aka leyen kan maldiciona paha kalian ha palar kipi kitina kate ha phokani hupanaka wali next pero haniti phokani maine ha ka ha maldicio dak pon katokas kanises ukat pi hosanaka ha ka kamachinaka ukan ha maldición katokayatan ha ukampisa Jesucristo hiwasanaka uka lugaranja hiuji ikwatpi qispixto akalina katsa ukwatu hupaja akka cruzansa chakatataraki hiwasanak laiko humanaka yatip tati kamsan simoni Jesús kwaja uk kamsan simoni Jesús kuah kamsan simone mana kah yatip tati hidup tatawa ke disan an kapan ha hupawa ka orakit huchanakat qomachani sasa kuah komaha kamsan simone aka Jesús ukasuteha uka sutehwali hiwaki pajanti kwat diosah uchpacha koma kunateja Jesús hupawa aka orakena huchanakha apakani sasqilqtawa Dios narukapanahan kaukrin haqisa Jesucristo kri wal ofrendi wal urki ukate wal haqina kape amuya para que iglesia purisin na ya Jesucristo y austa sesenja ukampisa Diosan intatapat hakitisa Diosan apaha Dios au kipi Jesús aswa para ukasut ucheja kunate hupawa apakani huchanakha aka pachatja kamsanch mone qispiasiña ukaja apsuñapi kititeja al apamuchuta
huchan kaski ukat apsunya sañmoni aka qispiasiña. Hakuna pachateja adan chachat huttan ukat pachaponepi huchan kayatanja. Ukat hiwasa roh wakt tunwa infierno rokipon sarjaña. Kama kun hamate maha keja umar hakonti kwaja hanna dañatchi kwa kun hamasa manjero halanti. Ukapash parkipi hiwasana kaja al huchana halantata sarnakaskayatanja. Ukampisa Dios sape kitaneja pashpa yokaparo qispiaña taki. Upawa ma cruzan hiwawai hiwasana klaiko. Kun hamate hiwasan kaja aka huchan halanta takayatanja ukatpi apsunustoq ukawa qispiasiñaja. Ukteq yaustaq humaq yaustaq Jesucristoro. Ukamaq kunabajteq maha qeqa umar haqranki kwaja ukat apsutaki kwaja. Umat waisutaje kwakun hamajesa. Umankas kakiti kwai hanicha. Hakenaka palap harakipe. Naya hakutata ipinkas per qispiata to asas kumanak palasipre. Huchan kaskak takot qispiata tasas palarak ta ukaja qispia witi. Kunapita ha maineja umat waisutaki kwaja hani umankiti maskamps. Hakenaka palara ki wahiwasa sapuru huchanak lortan kun hamasa sasa kunak hasikta sip harakiwa huchat ha perdon maisiñati sas palap harakiwa kun sulurañaja sasa walhani usikta sip haraki kunasa iyaw sañawa kunarus iyaw sata humaja kunateja Jesucristo huchanaka sa qalapaqi ukarwa iyaw sañaja. Uka huchanaksa apak harakiu Jesucristo ha. Uka makaya. Kun hamasa manaka hamaya bakta. Wal khan de kabrak palap khesina qispia ta akhtoa kot huchanak khloras kaktsas. Humateja qispia katokasinja wastat pekat huchana kloras ta kaja ukaj qispia ta harakiti perdona ta harakiti hanicha perdona ta hiwa humana kateja kaukrin huchasa han cruzanja harigata kaspa humana katakia y qilgatan kataja kamsisa ka Hebreos libro Tunka payani taka tunka payani halja kamsisa kwa Hebreos libronja hupapi wiñaya qispia wihiwasana karoja churqstoqa Jesucristo. Humata keja kun sais muni wiñaya qispia katokañaja. Dios auquija hakiwa wiñaya tiempona hiwasana kataki utji naira ichapacha konakaja. Dios ata que jahni utkiti masuru ichuru qaruru kanakaja upaja wiñaya Dios aponiwa ukatpi Dios anwila pa Jesucristo anwila paja wiñaya taki hiwasanakaroja huchanaka apaqstoja ukamaja humaja qispia kataqawsinja huchanak lurs ta ukaja aka wiñaya qispiawin ukan qarakiwa aka uraqeja
mati ponakan hahani utqaniti ukamakiwa akapachanakaja ma tukusirikiwa ukampisa Diosan hakawipanaja haniwa tukusinyaja utkiti ukatpi Diosaja Jesucristo aptoqeje hiwasanakaraja wiñaya q'umachawi churqstoja kunteje Jesucristo apan toqikiponiwa hiwasaroja aski haqiro tuktayaqstoja ina ch'usaki Comaja que Romanos 3:24 hakamsisa mag iausta te karo ko wali importante poni huasan kataki maja acá Romanos capítulo 3 versículo 24 ukaqil katasim utamaru wala hachanaka eqemaru sa imhasirakim kamsisa con ukampisa Diosaj hupa hachamuna sipat ina chusatak wakatoqesto Jesucristo toqesiwa konja kamsisa konja mahayatati kuna aronaksa arso Jesucristo hiwañatake tukuta hiwa tasa hupak arso kunas tukuchatajan haukanja kunats kom arso hupaja kunatsa Jesucristo akawra qerjoti hupaja jutiwa Diosana munaña pluriri akawra qero uka Diosan munaña paj kunansa uka munanya paja huchanaka apakanyan pita ke hakanakat haka orakenha ukat be Diosan munasinya pan pi hiwasal hak oma aski hakehanya satakeha ukat pi Jesucristo arsun hatukucha tahiwa sasin ha krusanha akanakiat kasak hiwasaja kun sloranyasaspa haniwa kitisa Diosan munaya plureja hiwasati huchanak tuktana koy Jesucristo cha huchanak apaqsto hiwasa hanipuniwa huchero atip snati ukampisa Dios aukeja Jesucristo wapan toqepi atip awayeja hucheroja hiwasak kun sloras kanya sakiti kway hanich kuna huchas utqe ukama wa hani kuna huchas utqete kun teja Jesucristo hiwas nakadak lurki uka kiwa yausanya ichuy masaros imhasinya uka haqipi Diosan wa pasataja hiwasaja na mapachanaja hucharara kumaskar kiyatan kun kamara ki aski haqir tuktan ste hiwasasti humanaka amuit apham aka ma animalito wal esfuerza sin hupa haqir tukuspati animala wal harisis pak o masar nagas pa haqir tukuspati hanipuni kun hamat sa haqir tukuspati ukat sipansa kunasa wali muspar kayaha ma hucharar haqi aski qoma haqir tukutapa ukawa wali hacha muspar ka loraweja kun kamarak ma hucharar haqiste aski haqir tukhiste wal haqi nakarakipi aka tiempo nja wali chama tukisipkeja qoma haqir tukha sasinja ukama chija kwaja hanipi Jesucristo hiwaña pa kanteja cruzanja hiwasana karo Jesucristo poni qoma santo haqiro tukoyxto ukama humaj kun sluras keñamakiti humaj iawstati kunte Jesucristo hiwasana kada lurki ukaroja
yaqapanaka jamay pan kasi priwa haniu sum amuit an perip kita karonak akam wale hasakipaniti salvación katokanya khasa sa piensa pre komaha Jesucristo ti hiwasar aski qoma qertu goyxtoqa ukamatan hiwasanaka aski qoma haqinaka haptanwa ukamaha akama video untaki paninyani kun ham untaki paninyani marato aka video 생명을 내어주사 영원한 생명을 내게 주심을 감사해 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 천번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 예. hanipuni humaqa arsumti huchanito asasinqa ukamte humaqa arsusksta kwaqa Jesucristo rupi hanwalisiktatej humaq iyaw sapunim kunte Jesucristo humataklurkiuqa humaq iyaw sapunim kumaqa Dios admeñani Dios auqueja nanakaqa haniwa akalinak poqan puirip kayati kom hucharal haqi parakiyato human munas nyam laikopi nanakaqa nanaklaiku kitanta yoqamaro cruzan hiwaña pataki uka wilapi taqi huchanakatqa q'umachqapqitu nanakarawqa ukampi yuspaqaranipaq sumawa akawrasanqa humaq aski haqirtuq t'aqapqista ukwata qamaraki bendicirakim taqi kitanakata jutapki aka lugar Dios sa yoqan yoqpan suti pharo ukamapana